ойногорлор тууралуу дагы сүйлөшүп өтөбүз. Демек, улуттук курамдар крайнего нападающего играет Эльдар Молдожунусов, 19 номер, и Алимардон Шукуров, 22-й. Главный тренер команды Александр Крисенин. Ну а составом Бангладеша вас позволил биринчи Анисур Рахман команданын жасоосудагы. Жигит Алыкулов и Айзар Ахматов. Навес штрафную. Эльдар Молдожунусов. Гол! Эльдар Молдожунусов, 19 номер. Ишке ашырдык. Кайтадан улам карасаңыздар, Борот жана Эльдар Молдожунусовна алышкы бурчка буту менен топту жон гана багытын өзгөртүп жана Турсунали Рустамов кайрадан Кайрат Жыргалбек уулу менен Молдожунусовго жакынкы бурчка жигит. Он сейчас будет подавать с углового, навес штрафную. Эржан Токатаев на месте, молодцом. Калтырды, алдыга чыгарган пас, Молдожунусов Батыркановго жана пас окучок! Эльдар Молдожунусов сол канаттан башталган чабуулду көрөбүз. Алыкулов эки ойунчунун жон гана жазгырып өтө алат жана жер менен узатылган сокку. Бул ирет Анисур Рахманга эч кандай кыйынчылык жаратпады. Сборная Бангладеша. Так, тем временем снова атака. Алыкулов на левом фланге слишком много тянет. Удар, рикошет. Слишком много тянет, он цепил. Көпкө чейин отуруп калды. Борборлук бөлүккө узатылган пас, сокку жолдону, дагы бир пас. Андан ары дегиче Айзар Атагырак Азимазаровна абалды чабуулун жарым коргондон жакшы бузат болчу. Сол канат менен ал ортодо Бангладеш алмашуудан команда кадимкидей жандана түштү жана Эржан Токот. Они ждут, они выискивают моменты. Тем временем длинная передача. Гуджит Алыкулов по левому флангу, стремится на скорость уйти, неплохо обработал. Нужно бить, удар! Өзүнүн жеке өзү жазгырып келип пас менен жакшы өнүн билесер, керемет пас! Алимардон Шукуров! Есеп 2-0. Ал эми өлкө баш азыр ордунан туруп гол чабып атат. Мен азыр камерадан көрөсөм да мындай байкап атам сизге. Отличный проход по левому флангу и пас в центр. И, конечно, Алимардон Шукуров здесь без особых усилий пробивает поворотом. Счет 2-0. 2-0, уважаемые телезрители. 40-я минута встречи. Алимардон Шукуров удваивает наше преимущество. Бул эптеште Алимардон Шукуров кандай мына керемет оюнду өткөрүп. Бир голдук пас. Статистика эмеспи? Очень хорошая статистика. Я бы сказал, крутая статистика. Негизги мына байланыштыруучу күч катары кызматын аркалайт. Алыкулов азыр эки ойунчун жазгырабы жок. Жакынкы бурчка алыстан сокку жолдоду дагы Анисур. Перспективная атака по левому флангу. Алыкулов, что будет? Сам будет идти, да. Отдал пас под удар! Турсунали Рустамов. Алдыңкы үчтүк 10-чу гол жигет Алыкулов жана ушулап алдан кийин токтолобуз. Алыкулов өзү пас береби, пас гол! Турсунали Рустамов! Турсунали Рустамов забивает третий гол, а отметим голевой пас. Гуджиит Алыкулова прошел, остановил мяч, отдал пас, и Турсунали Рустамов здесь, конечно, сыграл очень точненько, пробил поворотом. Счет 3-0. Счет 3-0. Наша сборная на первых минутах второго тайма уже забивает гол. 47-я минута. Вот. Очень хорошо здесь своевременно остановился. Убрал защитников двоих, отдал пас в центр, и Турсунали здесь, конечно, жакыныраак тартылууга чакырат. Түзлө борбордук бөлүккө узатылган пас, сокку жолдону, сокку бар, гол! Азыр мынтип 10-чу жөнөкөй гол жана азырынча өзүңүздөр карасаңыздар кимдин Азимазаровга жок, Праузман топту чыгарууга умтулган экен. Жыйынтыгында жакынкы бурчка жолдонгон оңтойсуз сокку деп Кыргызстандын дарбазасынан дагы өз ордун тапты. Топту кабыл алды. Сокку деле эмес, бул жон гана мына дарбазаны көздөй жолдоп коюп гол жаратышы ыктымал. Жакын пас жана сен айткандай мына команданын даярдыгы экенин көрдүңүздөр. Молдожунусов алыскы бурчка
замена, вынужденная замена. Вместо Турсуна Рустамова выходит Адылжан Абдрахманов. И какой неожиданный удар. Газ. Идти, обострять. И так Атай Джумашев. Слишком он, как мне кажется, передержал. Дүйшебеков! Перекладина! Ой-ой-ой, какой удар! Рыскелдиге тамай пас чыгарып берген бүгүн Мирлан Мурзаев жок. Андыктан Рыскелдин эми өзүнө өзү абалды жаратыш керек. Умтулууда Артыкбаев пас жана Тапаев. Экинчи рет жаңылышты жана Бангладеш сокку жолдону. Сокку жолдонду Айзар Ахматов Бали. Чындыгында эле ушул өтө энергиялуу оюнчу Адылжан Абдрахманов сокку жана Дүйшөбеков сокку. Улуттук курама командада дагы да болсо дебюту жасалды элек. Алыскы бурчка чыгарылган пас, гол! Хороший результат. Ну что могу сказать? Он начал матч не с первых минут, но в концовке встречи сказал свое слово. Бахтияр Дүйшөбеков, давайте вот. Отлично подключился, пробил. Счет становится 4-1. Ал эми Алимардон Так, финтит Дүйшөбеков. Все, звучит финальный свисток. Демек, кадырман мекендештер, эсеп 4-1